lift him up. Kuleko lephelele seyithelekile mbukeli siyayibonga inkosi lesiphele malangani mathuba lamahle kangaka sibonga nesiteshi se-channel eMaswati staff sonke nababe wakhona kule channel eMaswati babe mamba simvusele ntulini lapha khona egameni lenkosi sithi nje siyabusiseka kuba nalesiteshi emsakatweni eVendlangwana ngoba sengilakho nakhona sikhona kufinyelela indzaweni la khona kunelitsaka kuselinile but siyefika thine yisibusiso lento kakhulu so ke sithi nje inkosi imandisele abantulini nestaff sonke sale channel eMaswati inkosi ayibahambele ibathinze nalaba khona so ke sivusele impi yaNkulunkulu sivusele baqhasi behlelo benkuleko lephelele ngoba ngibo lalaba khiphe uthi sibe la emsakatweni uyasho ke ukuthi lokuvela kwethu la kodwa imali siyayisiceleke nakubantu ukuthi awubasabane nangabe uyezwa ukuthi hayi ngiyabusiseka futhi ke sinabo babukeli labadzala kulehlelo labathi ukuthi sisuka kuphi siya kuphi nabo sisuke phela saya kuphi ngakho nje mbukela sisho ukuthi nakuleminyaka sikhona end of May lapha ngamsunduza eHolland sidabe sibemedela ngasinyane nje ukuthi 29 May noma kanjani mbukele sijoyine la sikhona sedlala lenkululeko si celebrate kulomnyaka uthi amen hayi wonke umuntu total from lo thinzela noma lo thinzeka ngalohlelo akasuke eMpumalanga eNingizimu neNyakatho neNtshonalanga yale live laNgwane natheleka ukuthi ivela abhukushe hayi lo 30 minutes but abhukushe busukubonke into lephelele so ke ngiyakumema mbukeli lungisa nje ushift diary yakho ususe lokungafunele ukuthi kube khona kulelo yanga lelo uthi hayi bona ngufuni ukuthi ungibambelele kule ndlela yami leya embabane kamsunduza eHolland so ke sikhona ke ngamsunduza kulelo le primary ke this time for ukukhonda but le total freedom day night it will be emsunduza eHolland esizwe libukene ne ground sineke singale ngemva kwalo esikolweni sakamsunduza lapho mbukeli sikhona kanyama egameni lenkosi kusasa ke kumalinza kutabe kusemphakathini egameni lenkosi nabo siyabamema bonke bakumalinza ngafuna uyibona live inkululeko lephelele abatheleke ngoba itabe khona nayo yomemethela uNkulunkulu lapha ngoba mbukele asimemeteli lomnye umuntu asimemeteli indvodza but yinye lele yasifela eCalvary Karashtutamanda nguye uNkulunkulu wethu lophilayo lothi nakakhupha vumula izaba qhekeke khansi lothi mabavumula usuke libala na asidinga katapila lapha egameni lenkosi ngizele vese limadimi itolo ukuthi nitinzaba nematsha aqhekeke abede mvuthu nasekukhuluma uNkulunkulu so ke siyakumema kuleyo mbuthano wethu midweek sikhona every 4 o'clock ekseni mbukeli sisinze nafuna ukusijoina ku prayer session yethu egameni lenkosi nabo 6 to 7:30 sikhona futhi ku prayer ku radio yethu sitakulinka mbukeli usijoyine ngoba ngilako nwethu khona uNkulunkulu labo mgcibelo labo sonto nabo mgcibelo baba bancane kakhulu angiphinde ngimemetele lapha kanya emvutshini siba khona ngamgcibelo 2 to 4 o'clock so ke sijoyine nakhona sishayele mbukeli nangabu lapha bolobamba imvutshini seyikhona egameni lenkosi ngama Saturdays babe asifusele sikhona namuhla live Angosi sesivele sikhona ngetingane haleluya sikhona bayibathi ngolidlija silomkhwenyana asithathe lithuba sihloniphe bonke boholi bonke labadzala kumele abasethamelako eveni egameni lika Jesu siphinde sihloniphe tonke tingceke taNkulunkulu lethethamele lo msakato egameni lika Jesu siphinde silivusele nelibandla laNkulunkulu imbi yaJehova lophilako egameni lika Jesu bazalwane siyanivusela
egameni lelinemandla igama lelentatindo tendeke ligama lelithina libitwa onke emadolo lasezulwini netilwimi letisezulwini emadolo lasemhlabeni nangephansi kwemhlaba ayakhothama kuleli gama siyanivusela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyathi lokho ukuthi nemisebenzi lebe ikhona eveni singqabishile sathi ngqabishiyane saphinde sathi ngqabishiyane nemisebenzi wemakano ayibongwe inkosi kodwa ke sesikhona sibuyile sitokuyithulula ingululeko kuze kokuthi umhlaba wonke unambithe liqebo laNkuluNkulu ngabo nkosi ayibonge inkosi ngobe loluhlelo lolu lokunyelele hluke ngako ngiloko ukuthi lufuqa abantu ukuthi bafike kuleli cebo laNkuluNkulu lekudalwa kwabo ayibonge inkosi kungako nkosi most of our preachings egameni lika Jesu agcwele uNkulunkulu ngokuthi labantu bathe uba ngiloku uNkulunkulu la ngiko kona ayibonge inkosi ngobe emandla nkosi ekuphila kwebantu they source them from God ayibonge inkosi emandla nkosi ekwenta tindvo nangabe ufuna kudenda ubese uyajabula egcineni ngobe akufanani nkosi naloku lokuye kukhona la ngephandle nkosi kuyeqale lokuthiwe utawunjinga for 20 years after lo 20 years lento itawuphela ufuna ubuyito ivusetele uthi uyabuyela kulona lo wakunika lento ukhanze ukuthi naye so wakhahlela libhakede so wahamba emhlabeni bese so usala ke uba senkingeni ke wena so udliwa ngilento lebe ikuphilisa so udliwa ngilento lebe beyikugqamisa udliwa ngilento lebe ikuprovider egameni lika Jesu ngobe sewulahlekelwe ngilomthombo wayo lokuthi ivusetelelwa njani yendiwa njani kuze kokuthi isebenze ungasibuthi imbukela ukuthi sakuthathaphi nathi sikuva kulaba lababuya khona ngale kaSathane egameni lika UNkulunkulu sethi siqoqela ngokuthi sethi sihlephulela ngokuthi wo disebenta kanjena isetshentwa kanjena ngale kaSathane akabonge uNkulunkulu phila o glory to Jesus Christ bekufunza nje Nkosi ngifunza ngalendzaba yetangoma lokwesangoma lokuthiwa loku-Elmus egameni lika Jesu lapha eCyprus likuthiwa lo Paulus lo lebekade aphethe lendzawo kuthiwa chapter 13 imbukele wezenzo kuthiwa weva ngabo Paula banaBarnabas kokuthi kwenteka timangaliso etembelini kwenteka tinto temandla etembelini egameni lika Jesu lithi ke lo mbusi lo ngobe bekahlakaniphile wena Nkosi ngobe siyabathi ngabaholi labahlakaniphile kunangemalanga na ngobe umholi ohlakaniphile ngumholi ongahambeli khashane naNkulunkulu ngumholi losonzelako dudane naNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu lithi hoyi aningibitelele lamadoda nami ngiyafuna kuva live lenkosi my God mahasuka brata kapodele mwasana uthi ngiyafuna nami kuva live laNkulunkulu kuthiwa ke lokwesangoma loku-Elmus ngaleli gama lesiGreek kuthiwa kwase kuyavimba kona kwavimba lo mbusi kokuthi abite boPaula noBarnabas egameni lika Jesu kulo verse 10 uthi ke Paula nasekavilela ukuthi ngiko lokwesangoma lokuconfronta uthi wena ndodzana yaSathane ngobe sangoma idodzana yaSathane kufuna ukwathi nje lokho singabe simqhembedisa ngosikugezisa sikuhlobisa live laNkulunkulu nje libe qaqheka lokho ukuthi indodzana yaSathane uthi wena ndodzana yaSathane uyawuyekela nini kuvimbela tindzaba liqiniso laNkulunkulu kokuthi lifike kubani lithi live laNkulunkulu Nkosi uPaula emva kwaloko lithi wase uthi utaba imphumbuthe wena sangoma nzi utaba imphumbuthe for 3 days ungaboleswe ngegama lika Jesu lithi live laNkulunkulu sase imphumbuthe sangoma lesingu-Elmus idodzana yaSathane ngegama lika Jesu Kristu lithi live laNkulunkulu akulendzaba lokuthi basakholiswa nyalo bona noma ngakholiswa ukuthini but live laNkulunkulu likubeke kwaqaqa lengithanda live laNkulunkulu uyabona lokwena ukuthi ushumayele live laNkulunkulu uba nesibindi
uyiphikise ngoba lento ayisiyo ngawe futhi ayisiyo yami futhi nangabe u-accuser ungamane ku-accuse lelivi laNkulunkulu ngobe uta-accuser umthini uthi-ke le ndvodzana yaSathane utawuyekela nini kuvimbela abantu baNkulunkulu kokuthi bamukele isinziso beve livi laNkulunkulu lithi-ke isaseyimvumbuthe lesangoma lo Pawulos inkosi wase uyalithola livangeli my God walithola livangeli wahamba ngemandla ayo egameni likaJesu Kristu ngoba le livangeli linemandla Nkosi lithi iBhayibheli lami encwadini yabaseKorinte lithi uthi Paul ngiyeta lapho egameni likaJesu ngiyeta lapho nanyalo kwangathi ngabe sengifikile lapho ngiyobonakalisa ukuthi ngabe leli vangeli lingani ngoba livangeli kalisiwe nje ngemavi kuphela kodwa livangeli lingemandla egameni likaJesu Kristu leli vangeli laJesu lingemandla linge-demonstration of power egameni ngiko Nkosi we are seeing miracles in church egameni Kristu we are seeing people coming back to testifying what God has done egameni likaJesu Kristu ngoba kumele kokuthi lamandla alelivangeli ambulwe abonakaliswe mbukeli besikusingelisa leko emva kwesikhathi lesithe sakugcina sekuvusela egameni likaJesu Kristu asikhuleke lala ukhona khona emandla kaNkulunkulu atawuthululekela etikwempilo yakho egameni likaJesu Kristu kwendeke lokungazange sekwendeke in your life in the mighty name of Jesus Christ meditate Nkosi ngikhumbula nangumntwana egameni likaJesu lebekanemathambo abokotela lentombazana yabokotela angakhula sinake mango awathamba lamathambo but kwabekwa tandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngithana ngiyibuka njalo yintombi ingandlela emabele ikhulile Nkosi ngemandla alelivangeli asathethe kwempilo yakho right now babe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha nangiya Nkosi umbukeli lapho asethambele khona etindzaweni letahlukahlukene labanye Nkosi bahlinzetelekile labanye Nkosi emandleni kumnyama asethiwe impilo tabo ayayirafasa impilo yabo ngegama likaJesu siyawadedela emandla akho lowavuka ngawo kulabafile kokuthi athululekele kunangiya umbukeli ahlumelelise amathambo akhe ahlumelelise amalunga akhe ahlumelelise inyama yakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha nalabo lokungahlangani empilweni yakhe sesiyathandaza sidedele emandla uNkulunkulu ehlulele tonke tinto letibambile tonke tivalo tonke tinsambo yonke indonga letimvimbelako kokuthi afike enkululekweni yakhe lephelele siyawadedela emandla kaNkulunkulu ngekukholwa egameni likaJesu sithi be loosed and be totally free khululeka ngemandla egama likaJesu Kristu waseNazaretha right now we are sending the anointing that liberates we are sending the anointing that breaks every yoke of the evil one in the mighty name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ. We give you praise, our God, our glory. We give you all the glory, all the honor. Christ Jesus, you are worthy. In Jesus' name, minister your word unto your people. Give them life, deliver life, impart life. In Jesus' mighty name, we give you praise. Amen. Hallelujah. And amen. Thank you, Lord God Jesus. says, as well as kitchen sifulele live la nkulunkulu lapha encwadini yaMateyu umbukeli ku chapter 11 kunalefuna ukuthi sitokuhlumelelisa ngako mbukeli ngegama likaJesu ngobe wena lokukubulalako nalokwenda sitha sibe nemagunya etikwempilo yakho kuthi awathi ngobe uma ungathi Nkosi the devil get you for a right egameni likaJesu udlala ngawe ngoba ungadi egameni likaJesu ngoba iBhayibheli liyasifundisa ukuthi kwathi kunemandla kwathi kwenda lo muntu abe empowered egameni likaJesu Kristu sifundzele Nkosi kuMateyu chapter asisho siqizelele Nkosi lokho ukuthi kusasa noma kanjani egameni likaJesu itabe ithululekeka inkululeko lephelele ebukhoma khona lapha kumalinza kusasa ngegama likaJesu sitabe sikhona khona in the name of Jesus Christ emphakathini endlungulu hayi siyakumema wena losemagcenzelweni ungatheleka nje nawe utowuthamela kwenta kwaNkulunkulu sisakhuleka sikhulekela indlungulu yakithi sikhulekela konke lenenzawo yalapha kumalinza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha hayi Nkosi ngivile ngendlebeni Nkosi ukuthi ne police gospel lapha hayi kumele ukuthi ibuye iyokipila nayo itabe ikipila siyakumema nje mbukele kutabe
kuhle kakhulu egameni lika Jesu uNkulunkulu adetha kubantu bakhe egameni lika Jesu atigqusha kubantu bakhe egameni lika Jesu kuthandazelwa labagulako kusinziswa labangadani naNkulunkulu kusetelelwa labo lasebavele bayihamba lendlela siyakumema mbukeli sithi akube njalo egameni lika Jesu siyakubonga nakuye babe wethu lapha shefu kuloyo wangubo egameni lika Jesu Kristu thabethe siyakhona ukuthi indvodza lesithandza kule yangosi uthi kube kuyangayi ngiyasithandza statement sakhe oh my God I wish ukuthi bonke boshifu babe nanenhlitiyo yakhe egameni lika uthi kube kuyangayi manje ngilothi busy lemaso uthi every month ngabe kunenkonzo emphakathi my God ulabo hasuka brata ngiyakholela Nkosi ukuthi leyanzawo le yaNkulunkulu utayiguqula ngale nhlitiyo yalomholi lanayo egameni lika Jesu Kristu sithi nje hayi uNkulunkulu wasezulwini akachithekele etikwalendzawo nakusasa kutawube kukuhle Nkosi asifunze Nkosi egameni lika Jesu sikhathi sifishane ayikunejogo mbukela my God sengisizwa nanza balenge past laba 29 but 28 uthi 11:28 Matthews yes utane kimi ninonke lenikhathele nalenisindwayo imithwalo ngaliphumunda 29 bekani lijoko lami etikwenu nifunze kimi ngoba mina ngimnene ngithobekile ngehletiyo khona niyewuthola kuphumelela noma kuphumula kwemphefumulo yenu wow glory to God inkosi ayibuse sekufundiswa kwekufundwa kwelifla mbuke ngegama lika Jesu nanga lamagama lawa Jesu uwabhekisa kubo bonke abantu ngemagama Nkosi lawa langasiwo kumbe alebe basedudane naye kwaleso sikhathi kodwa ngemagama lawa labhekiswe etikwemhlaba wonke egameni lika Jesu Kristu ngokuthi abete bonke abantu labakhathele bonke abantu labesindwa le expression version Nkosi ithi come to me all of you who are tired weary and uyabona kuthiwa weary Nkosi kusho ukuthi so kude ngalamandi so omile Nkosi uyabona ukuthi lento seyomile akunalutho manje la kude kuba mandi la kuyo ayibonge lithi weary and have heavy loads overburdened yakuva lo Nkosi ukuthi overburdened akabonga uNkulunkulu phela bese lithi heavy laden and I will give you rest my God I will give you rest in the name of Jesus Christ mbuke namuhla nakulo kafishane lesikulethele kona sikulethele Jesus call egameni lika Jesu mase Jesus call kuthiwa lapha JC kuthiwa Jesus call ministries ayibonga Nkosi but sikulethele umbiko lo about Jesus call egameni lika Jesu kune kubita uNkulunkulu la bita ngabo bantu Nkosi uyathi ukuthi lemagama lawa Jesu wakhuluma over 2000 years ago but these words they are fresh like spoken today negama lika Jesu Kristu ngobe aliphuphi livi la uNkulunkulu ngo lokulebela ingiko itolo ngiko kweBhayibheli lithi ngale encwadini yaMahebheru chapter 13 verse 8 uthi lo uNkulunkulu lo nguye itolo lo uNkulunkulu lona nguye namuhla lo uNkulunkulu lona nguye naphakade usho ukuthini amagama lawo Nkosi asho ukuthi lo uNkulunkulu lebe kangiko akhona kukwenda itolo usena ngakwenda nalamuhla futhi ungiko nalamuhla futhi utawuba ngiko nakusasa futhi utawukwenda nakusasa ngalabanye amagama emandla akhe never fade mbukeli emandla akhe akapheli emandla uNkulunkulu akawavuseteleli njengoba etsini kubhekekile ukuthi siwavusetelele labandla aNkulunkulu kuze ukuthi ahlale abasekile etimilweni tethu but uNkulunkulu does not go anywhere to renew power to renew strength egameni lika Jesu but yena isources his power usource his strength from him negama lokusho ukuthi yena nje lobunguye ungilomthombo walamandla ungilomthombo wane strength egameni lika Jesu Kristu sithina sho njalo mbukeli uthi lapha ke asitye kuye lemfuna ukuthi sikunake la nguloko ukuthi nakathi kasitye kuye kusho ukuthi kude nesikhathi Nkosi kungako lenye indvodza lebe ngumphathi wenkono ngobe nayi le inkinga lebacabanga abantu ukuthi Nkosi iyimvise ebhlungu kakhulu
egameni lika Jesu ivise ebuhlungu kakhulu lenzaba lokuthi kunqane lokuhle lokwentiwa dinqeke uNkulunkulu lotakukhanza ku front page emaphepheni ayibonga ingozi noma ke kubaka news kunqane ingozi nawutholile uba nehlahla but ngikutshela ukuthi nalona lokuthi lo claim ukuthi ungumfundisi abe angasuyi but kutawufaka ku front page egameni lika Jesu kwaba nje ngilokubi kutawuhambisa kutawufaka ku front ngaze ngakhumbula lenhlangano kula lenhlangano lokangathi ba powerful nangabe kwendeke ngale bomba ke nangabe kwendeke ngala bafati kwendeke ngala madodzeni ibinza ngabathi uthi ayizange seyibe khona kanti lento iyafana kabuhlungu bunye ngegama lika Jesu kodwa ke ngathi sayibita ngemagama Nkosi ngegama lika Jesu but ke sithini imbukeli siveta lokuthi lo uNkulunkulu lo sources is power from yena egameni lika Jesu lamandla uNkulunkulu ekwenta wathola lapha kuye bamba ke mbukeli uthi lana wotani kimi ngicela sobabela amagama ngwele siwagcizelela uthi wotani kimi nawunaka Nkosi live la uNkulunkulu bonke abantu before bende extraordinary things bende tinto letinkulu letinemandla egameni lika Jesu Kristu baqale baya kuNkulunkulu kuqala baba nekuhlangana naNkulunkulu ayibonge ingozi my God noma uya kumuphi lo wende tinto letinkulu naletimangalisako nalebe kangeke akhone kudenta ngemandla nangetikhwepha takhe but ngemuva ngokuthi aye kuNkulunkulu noma ahlangane naNkulunkulu simbona lo muntu impilo yakhe iba transformed sithini ngalamagama mbukeli sithi uthi uNkulunkulu wotani kimi lokusho ukuthi umuntu wonke kusukela noma ngabe ukusiphi isigaba ngaphambi kokube usebenze wende tinto taNkulunkulu kumele ukuthi kweqala kube nekuhlangana kube nekudibana kube nekufika kuNkulunkulu leni Nkosi umbutho usho njalo uthi leni Nkosi ngoba nasibuka Moses before aye eGibhithe ayakhokha Israel wamhlangana naNkulunkulu enthabeni ngegama lika Jesu Kristu. Thank you, Jesus. Kwapita kokuthi nakanjani Joshua nakatha uthatha over ahlangane naNkulunkulu ayibonge ingozi my God angakaqali kwenta tinto letinkulu naletimangalisa yena noJesu lobuya ezulwini kwapita ukuthi ahlangane naNkulunkulu kube nebufakazi lobuthi lobufakazi lobuthi leyo ke indvodzana yami lengithokotako ngayo ngakho ke yiveni mhlaba egameni lika Jesu Kristu. Why? Because uNkulunkulu ubenekwenetiseka nekwesigaba Jesu egameni lika Jesu Kristu labeke sekasakuso manje ngaleso sikhathi adeclareisha ngokuthi uyathokota ngayo kungakho mbukeli uNkulunkulu usibitela ukuthi site kuye leni Nkosi uNkulunkulu nakuwe mbukeli uNkulunkulu usibitela ukuthi site kuye number 1 in the mighty name of Jesus Christ kuze ukuthi atawusenda silungelane naye lokusho ukuthi ngalamanye amagama thina naNkulunkulu sikhona kusebenta hand to hand ayibonge ingozi lokusho ukuthi thina naNkulunkulu kube nekusekelana kungakho David athi encwadini eMahubo angesabi lutho ngobe lo uNkulunkulu unjani Nkosi unami ayibonge ingozi uNkulunkulu is calling us ukuthi kusite kuye kuqala lalela wena mfundisi noma ngabe wasawushumayela but kunesigaba lekumele ukuthi kuqala kiso uma ungaqalanga kulesigaba sekuta kuNkulunkulu utawufuna kwenta ama gimmicks nalendleleni utawufuna kwenta tinto ngendlela labanye lobabona abatenda ngayo why because you did not have an encounter with God awukake waba nekuhlangana naloNkulunkulu atokwenda nilungelane naye kuze kokuthi la ukhona khona naye abe khona. Number 2 Nkosi the reason why God is calling us kokuthi site kuwe mbukeli it is for empowerment by God. Kalabosuka prata kapodeni yathi Nkosi bengijadisha ngifunza lokho ukuthi what leligama lithi the demons lethi nabachaza kuthiwa these are fallen angels my God lokusho ukuthi dingelozi letawa
lokusho ukuthi letingelozi tawa okay, glory to God. Bengibuka lesandla bengingasiboni Nkosi ukuthi isikhomba sithi lilithi letingelozi le tawa ngaka lamagama lathi these are fallen angels, they are evil spirits negama lika Jesu Christ. They are evil spirits, they are fallen angels. Nakuthiwa into ayiwile Nkosi kusho ukuthi kuthi into leyake yawayiphasa. Into nakuthiwa ayiwile kusho ukuthi beyisedulu. Ayibonge Nkosi. Kusho ukuthi isuke etulu yabuya phasi. Bamba ngembukeni. So nakathi ke uNkulunkulu asithe kuye sithi number 1 ngokuthi akwende ulukelane naye. Number 2 wekokuthi atebu empower wena. Why? Because lala besikhona khona noma ke sona lapho khona Adam na Eva wathi nakasidla ona kuNkulunkulu wabekeka khona Nkosi. Kwaba lizinga lela khona Sathane wafika wela kilo. Yabona? So uma ke uNkulunkulu asasibita ke athi asithe kuye Nkosi. Usibitela ukuthi akusisusa mbukeni. Kuleli lizinga lebe sikilo thina Sathane asesezulwini. Ngobe thina wena Nkosi leli zinga leli bese sibekwe kini. Sasibekwe kuleli zinga lekuba ilikeness yaNkulunkulu. Yakuba iimage yaNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. So nasifika lesono sasisusa Nkosi sasibeka kuleli zinga where fallen angels are. Glory to God. So manje ke uNkulunkulu uyasibita ke uthi asite kuye ngalokulunga atawusenda silungelane naye kuze sitowubuyiseleka mbukeni kuleli zinga leli above the fallen angels. Bambukeni kwakuthi the devil himself is also an angel. We want you to know you are superior, you are senior than the devil. Once goes, once goes, abide with calling. Utibeka emathubeni ekokuthi uNkulunkulu akususe ezingeni leku-operator Sathane nebafana bakhe nasebenza ngabo nabobhululu bakhe. Kuba nje Nkosi ibuhlungu kakhulu lento yekokuthi usukele etulu esigabeni sebuNkulunkulu utowesaba tinto letingephasi kwesigaba sakho egameni lika Jesu Kristu. Oh my God, uyabona nje ingwenyama ibite nje ivele yasipha holiday yalibuyisa nemsombuluko kude lokho wayitela noyitele kuthi akamsithi ngoba besiphumulile nje bekumnanzi Nkosi siphumulile egameni lika Jesu. Why? Because of the authority, because of the position leyikiyo ingozi. So then nansi ke mbukeni uma sibuyela adhere kule calling of God lokwenteka kolapho we are lifted up above the fallen angels including the devil himself. Kungakona Nkosi bese utawubuyela uyofuna kwethwala so yabona ukuthi vele sosemuva njengebackseat uyatehlisa Nkosi utibeka emathubeni ngokuthi Sathane ngenda ngobe yini etsanza bukele sakuthiwa siphethe ngegama lika Jesu kubambe letinto letimbili namhlanje sikushiyana ukuthi number 1 Jesus is calling you. Uyakubita mbukeli na wena ungakasinziswa buya kulo Jesu utawufike iswa ezingeni lotawuba nemagunya etikwa etitsatakho etikwe mandla laphambana nawo etikwe opposition lebhekana nawo. Number 2 utawuba lifted up egameni lika Jesu ube empowered ube strong ube undefeated ube yembukeni asivale mbukeni ngegama lika Jesu yembukela lo Jesu abe inkosi nemsindiso wakho uyibambe kahle ngoba lento ayibamba kahle Nkosi lolubito lo lunemandla lithi emva lokho lithi ke you will then get the best uthi kunephumulo lokukhathatheka lokini kunephumula that is found in adhering the calling of Jesus Christ. Jesus Christ is calling you. Akakubitela timbiteni nasetitulutulwini but ukubitela kuyo kuze utoba empowered uthole mandla langeka aqedwe lutho. Asikhuleke nawe wena sithi siwe thandi bambe ufuna